ndi madekwana ri khou vha ṱanganedza kha mafhungo a tshipentshele namusi ho ṱangana mafhungo a Tshivenḓa na a Tshitsonga hune namusi ri ḓo vha ri tshi khou lavhelesa mivhigo ya nga miḓalo vunḓuni ḽa Limpopo na Mpumalanga. Nṋe nga dzina ndi pfi Jennifer Matsila, kha ri vhe roṱhe. Kasmina vito ni Musa Mabunda riperi. Numerous national and provincial votes have been critically damaged. Bada khulwane dzo tshinyadzwa nga miḓalo vunḓuni ḽa Limpopo. Ko pfa vhuṱungu nga maanḓa mara zwa zwino ri khou vhona uri zwa zwino ri na thikedzo khulwane nga maanḓa vhathu vha khou ri tikedza kule na tsini ri khou pfa ri khwine. Swakudya, swiambalo na byetlelo swi onhakile, vaaki va sele ni gome. Mati ma tsakamise mibedo a ka ha na lexo ka xi nga tsakamangi, swakudya ka ha ri hava, swi tsakame hinkwaswo, migayo hinkwaswo a ku na lexi xi nga sala. Yindlu yona a tiwangi, ti yo ngheneriwa hi mati ti tala. Ngei Giyani va ri bogelelwa nga zwoṱhe a vha tshena tshithu nga nṱhani hedzinoni mvula. Vambuso wa vunḓu ḽa Limpopo vha ri tshinyalelo yo vhangwaho nga miḓalo ya zwenezwino i khou anganyela u ḓura mutengo wa randa dza biḽioni 4. Magondo na dziburoho zwi paḓaho maḓana maṋa zwo tshinyadzwa. So far, the reports paint a harrowing picture. Numerous national and provincial votes have been critically damaged. We have so far received reports that the following national roads have been badly damaged. You know the R527 around the Hoedspruit area where the tourism industry has been badly affected because we use this particular route to visit Hoedspruit. R40 next to the Maseke Game Reserve. You go to R71 between Gravelot and Palabura. It's a serious headache from the pictures that we have received from the communities out there. R36 between Oaks and off Colab. The R578, the Silwana Road, those who knows, these are some of them are part of the Maruleng and also Palabura municipalities. Near Makua, the R526 between the R40 intersection and the gravel road, the R529 from Greater Mitara Bridge to the A-Land Road, and also that was one of the roads that we had already started to think of fixing the other parts. Now the entire road has been badly damaged. The R71 towards Palabura, we have also closed it due to rain. Similarly, is the R40 around Palabura area, it suffered the same fate. Akusibona ka nkwangulatilo etindhawini ta le Giyani eka masipala wa xifundza xa Mopani. Mpfula matimba ya mahlweni yina. Gondzo ri suka eGiyani ri ya Palabura ra hala ka Ngove ro hundzuke damu naswona a ri fambeki. Kasi ka Maswanganyi kona eGiyani van'wana vaakatiko va nghenele hi mati emutini naswona a va nga koti ku huma. Ka chavisa swinene loko a nga ri va lava va ti-taxi va nga ni pfuna ku tlola a ni nga ta a ni ta ni tlherini ende sweswi ni feke ni ya joni exikolweni a ni nga ta hayi mati lama ma chavisa swinene hala mati mele ku taleni mele ku sunguleni ka ku tala loko va ka va nga fambi lava ti-taxi driver sweswiwa va ta kuma ku tela hikuva laya loko i fika laha ka xikombani lana ko ku sungula ku tala ne lexi xindzi ku le ku sunguleni ka ku tala.
xiyimo lexiwani a xi hi khomangi kahle kusukela ka tolo hi le ku loveni ku ya mintirhweni ku pfaleriwa hi mati la patwini ra kusuka a Phalavurwa ri ya Giyani kusuka Giyani ri ya Phalavurwa hi pfaleriwe hi mati la amoyeni sweswi hi lo yima timovha ti tele hala gangeni hina hi lo za hi khandziya taxi yin'wana ya le henhla ya 22 seater hi yo hi nga kota ku hundza hi yona hi tsemakanyela hala Kremetati na sweswi hey a swi hi khomi kahle mana hi koti ku ya mintirhweni hi hanya hi ku tirhisa patu leri hi ya endla swakudya Giyani mara hey sweswi hi le ku tikeriweni na tiyindlu tawa tithoyileti ta magoji ti tele hi mati ha koti ha chava na ku nghena swiyindlwana swa le tithoyileti ta le makaya leti hi nga na tona. Mati lama a hi ri na wona a ma chavisa swinene le kaya le mutini leyi a hi ri kona la a hi tshame kona a ku tele hi mati tiyindlu a ti tele a ku nga ha vonaki ehansi mati ma tsakamise mibedo a ka ha na lexo ka xi nga tsakamangi swakudya ka ha ri hava swi tsakame hinkwaswo migayo hinkwaswo a ku na lexi xi nga sala yindlu yona a tiwangi ti yo ngheneriwa hi mati ti tala tiyindlu nhundzu hinkwayo yi kumeka yi ri ndzeni ka mati laha handle ku nga ha vonaki no vonaka a ho kandziyela hi nga ha ku voni hinkwaswo swilo swi tsakamini sweswi a ku na sweswi ri nga xa a hi swi tivi ku ya khoma kwini hi tshika kwini hi ta dya yini na vana hi ku swakudya swi tsakamini swo tlela swi tsakamini na mukumba yi tsakamini hi mati lama nga nghena. Na tshemba ku ri ku ta va na ku pfuneka endzhaku ka loko Ramaphosa ta va tile laniwa like swi tikomba ku ri swi n'wi khumbile endzhaku ka everything leswi vanhu va nga swi luza laha Mbawula so yeah. Wena u luze yini? Mina ni le ku pfuneni like luzanga nchumu I'm just helping. Hey, I'm just a community member who's helping. I didn't lose anything. I was afraid and worried, actually both. Like vanhu va ku tala a nga ri ku tshembeni ku na vanhu lava nga huma la tindlwini la leswi mata ri xiswona a swi nga tshembisi ku ri vanhu va le ku hanyeni van'wanyana but ku ti kumela like navusiku byi va kote ku huma va tsutsuma va tumbela kun'wanyana ku halaniwa. Mpfula leyiwani since yi sungula kuna yi le ku onheni so hi lava mfumo hi woxe wu kota ku nghenelela kusukela ka masipala wa Giyani, masipala wa Mopani, Coxstar, Department of Health, Department of Education, Roads and Transport yin'wana na yin'wanyana leyi kotaka ku va yi ta kota ku assista vanhu va Giyani because sweswiwani as it is a ku koti ku fambeka mapatu mo onhakile swikolo swi lo nghenekeni titliliniki a ku na koti ku vanhu va kota ku ya kuma mpfuneko eka titliliniki so swi hela swi tikela vaakatiko hinkwavo ku sweswiwani loko ku na lava nga wela na hi tiyindlu so mfumo a wu koti ku teka vanhu lavawani va hlayisa eka nkarhi wa sweswiwani loko timpfula ta ha ri kunini ku onhake yini swi leswi fanele swi lunghisiwa hi ta swi vona loko timpfula ti yimile because sweswiwani loko ku ha ri na mati a ku koti ku vona ka nchumu ku ri i ncini xi nga onhaka mara as long as vanhu va hlayisekile lomu va nga kona. Mpfula leyi onhe swo tala yi endle na ku ri vana va xikolo namuntlha va nga ti xikolweni ku ve a xi fanele xi pfula namuntlha na mathicara van'wana a va tangi xikolweni ku ta pfuna hi mhaka mpfula leyi ya onha swinene yi onha na mapatu leswaku na timovha ti nga fambi kahle na tikhebulu na gezi a ri kona hi mhaka yona tindhawu tin'wana. Mpfula leyiwani yi le ku hi onheleni swinene cause na le xikolweni a ya ha ri ku yini and leswi leswi fanele hi kha hi swi endla cause hi fanele hi dyondza na xikolo a fanele ri ku dyondzeni ka nkarhi wa sweswiwani. Musi ri ku bvela phanḓa zwa zwino ri amba na ramafhungo wa SABC ndi Vuyaphi Mathode ane vha fhaḽa Tshakhuma hune nahone ho kwamea vhukuma nga mvula dza miḓalo iye mulovha ro ita na u vhona president vho swika nga tsha vhukoma henefho Tshakhuma ndi Vuyaphi zwa zwino kha musi ni nga tori vhadzulapo vha khou ri tshimo tshi hani henengeyo? Ndi Vuyaphi ri khou ni ṱanganedza ni khou mpfha nga haningeo Tshakhuma? Ndi madekwana vhuḓi ndi khou livhuwa Jennifer. Ndi madekwana vhuḓi ndi khou livhuwa Jennifer khathihi na mushumisani Musa nga haningeo. Ri fhano tshiṱirikini tsha Vhembe hune ho wa tshiwo tsha miḓalo huṅwe ha fhethu ya kwamea vhukuma nga miḓalo ndi fhano Tshakhuma. Ndi tshi khou amba nga tshino tshifhinga ndi Tshakhuma he nda ima hone a si mulamboni
ndi muḓini wa muthu ndi tshitentsini tsha muthu hu ḓi tovha na maḓi manzhi u pfha uri ndi hanyi fhano na uri nyimele i hani ri na vhone vhaṋe ndi madekwana ri khou vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenḓa o ṱanganelaho na mafhungo a Tshitsonga kha madekwana ḓuvha ḽa ṋamusi ngauri ri khou ita kha show yo khetheaho ṱhamusi vha nga ri ṱalutshedza uri ndi vhone vho nnyi fhano muṱani ndi hanyi. Okay, fhano he nda ima hone ndi muḓini wa nṋe Hamilton Mashudu Munyai Tshakhuma Luvhalani B hune wa vha muḓini wanga hune a vhori nga tshino tshifhinga ri khou lila zwihulwanesa nga mvula dzedzana na maḓi ane a vha muḓini ane fhano a ri dzuli fhano zwa zwino ri tou dzula miḓini ya vhaṅwe ri tou bva ra vhuya nga matsheloni ri tshi ḓo vhona zwo ri hani ngauri u nga si aḓele fhethu ho tou raliho hune mvula dzine dza kha ḓina. Muthu anga tama u ḓivha uri nṋe ri tshi khou amba nga tshino tshifhinga maḓi khe vha khou vhona uri a khou gumba gai aya maḓi o vha tou rali na kana ono fhungudzea nga tshino tshifhinga? Maḓi nga tshino tshifhinga o fhungudzea zwihulwanesa no a tshi khou guma fhasi ya milenzhe ro vha ri tshi tshimbila ro vha tshi guma nṱha ha magona ri tshi tou ganya maruku ri sa koni u tshimbila ri tshi ofha no tshimbila ngori ho vha u tshi vhonala zwo ri ndi maḓi fhedzi u sa vhonali tshithu hafhano. Aya maḓi u hulela hao o thoma lini u swika hune vha zwi vhona uri hai hafhanoni a zwi tsha fana na zwa murahu a si mvula zwayo? Kha ri tori nga matsheloni a Sondaha hanefha nga vho past 8 ndi ra vhona maḓi a tshi khou thoma u bva mulamboni ri kha ḓivha hanefho ra zwi vhona zwo ri ngori ndi zwithu zwine zwa dzula zwi tshi itea ṅwaha na ṅwaha ra ḓivha zwo ri zwa zwino maḓi a khou ḓo dzhena muḓini ndi hezwi ri tshi vho dzhia zwidulo ri tshi zama u vhea dzi firidzhi nṱha zwidulo mimbete nṱha zwidulo zwe zwa sala hafha fhasi ri khou amba zwa zwino zwo papamala nṱha ha maḓi a huna tshine tsha vhori tshi khou luga nga ngomu dzinḓuni ri guma kha dzi ṱhafu maḓi. Aya maḓi zwavhuḓi vhuḓi a ḓa a tshi khou bva ngai? Maḓi a vha a tshi khou bva mulamboni. Zwi amba uri vho dzula tsini na mulambo? Ro dzula tsini na mulambo lune maḓi a tshi ḓa hafhaḽa a tsha tovhela mulambo a mbo dzi tou phontsha a vha uri a khou ḓa miḓini. Muthu anga tama u ḓivha uri thuso ine vha nga vha vhono i wana nga tshino tshifhinga ndi ifhio kana hu na thuso ine vha nga vha vha khou i ṱoḓa ndi thuso ḓe ine vha nga vha khou i ṱoḓa nga tshino tshifhinga? Thuso a huna na thuso na nthihi ine a vha uri ro i wana nga tshino tshifhinga ro tou endela thuso ye ambiwa nga muphuresidennde uri ri ḓo vhona uri ḓo itea mini a ri ḓivhi uri vha ḓo vhona lini hu ḓo bvelela mini nga tshino tshifhinga. Fhedzi ro fhulufhedziswa nga muphuresidennde mara nga fhano Tshakhuma vho a ri a thu wana vho thuso. Musanda vho vha phalalana hu na zwiṅwe na zwine vha nga vha vho gidimela kana vho vha itela zwone masipala kana mini? Masipala a huna na tshithu tshe a dzhenisa tshanḓa u fana na zwino ku amba na Musanda ro ḓi tou vha vhunzhi ha vhathu vhane vha vhori vha shumela tshitshavha ro vha vhona nga tshifhinga tsha musi hu tshi khou ḓa muphuresidennde a hu tu ḓa muthu hafhano hune ra dzula hone ya dzhena maḓi a vhudzisa zwo ri u itea mini. Ndi mini tshine vhone vha khou tshi ṱoḓa nga tshino tshifhinga? Zwa zwino a ri na fhethu ha dela na zwiḽiwa zwi khou ḓi shota uri zwinzhi zwo ḓi dzhena maḓini. Afho hune vha khou ri vha eḓela hone ndi hanyi ndi a shaka ndi ya Mutsindana zwo tou itisa hani uri vha fhedze vha tshi khou eḓela hone? He nda ḓela hone ndi ya Mutsinda ine ra dzi tou ḓivhana hune na zwino ndi tshi bva afha ndi khou ya hone ndo eḓela hone mara dzula muḓini wa muṅwe muthu zwi a dina ngori hu vha na zwithu zwinzhi zwine wa vhori fanela uri zwi ite sa muḓini. Zwiḽiwa vha khou tou itisa hani ngauri u tshi tou sedza hafhanoni a huna na fhethu hune ha nga vha u tshi bikeliwa hone ndo dzhena nga ngomu nḓuni a si fhethu hune ha nga bikeliwa hone? Ndi tshi khou tou amba mathina ha vha ḓo ri farela hanefhaḽa kha thaidzo ya tekniki ye ra vha nayo fhedzi ri kha ḓi bvela phanḓa na ḽene fhungo ḽi vhavhaho vhukuma musi ri tshi kha ḓi bvela phanḓa na iḽi fhungo ri khou livhuwa vhukuma maṱhoḓe nga ningei Tshakhuma fhedzi ri khou lavhelesa khaedu yo vhangaho nga miḓalo ri amba na mulangavunḓu wa Limpopo Dokotela Vho Phophi Ramathuba. Mulangavunḓu ro vha vhona mulovha vha tshi khou ṱanganedza President Palavhembe he vha dalela na vhupo vhu re fhasi ha Mopani hune ha vha na tshinyalelo khulu vhukuma ya miḓalo sa izwi mushumo u tshi khou shavha zwanḓa zwa zwino ndi zwifhio zwine kha musi mulangavunḓu vha nga tou ṱalutshedza lushaka mulangavunḓu ri khou vha ṱanganedza? Ndi Thabama na vhaṱaleli vhoṱhe zwine ra nga tou sumbedzisa ndi zwa uri tshinyalelo mashudu mavhi i kha ḓi ya phanḓa ri kha ḓi dovha u vhona na u ṱanganedza
mivhigo yo fhambananaho inobva kha vhupo ho fhambananaho nga maanḓa kha vhupo ha tshiṱiriki tsha Mopani na tshiṱiriki tsha Vhembe, hune miḓalo u fana na musi ngei kha masipala wa Giyani vha ḓo humbula uri mulovha ro vha ri kha vhupo ha Mbaula he ha vha na tshinyelo khulu, na musi ro wana vhadzulapo vha ngei ha Maswanganyi vha tshi khou ri sumbedzisa po uri na vhone vhono thoma u tshinyalelwa a vha tsha kona u bva hune vha 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 khou dzula hone ngauri vhunzhi ha dzi buroho dzashu dzi vha dzi khou kumbiwa nga maḓi. Zwa zwino ro dovha hafhu na musi ra ṱanganedza mivhigo ya uri ro lozwa matshilo a vhathu vhavhili, muṅwe o vha ṅwana wa miṅwaha ya 14 kha vhupo ha Sekhukhune ngei Apele, na ene o vha o tou unyela khothe kana u kumbiwa nga maḓi. Ha ḓi dovha ha vha na mukalaha kha vhupo ha masipala wa Phalavhurwa na ene ane ri tshi khou amba zwino na ene o swika hune a kumbiwa. So ndi zwine ra nga tou sumbedzisa uri ndi tshi khou tou amba zwa zwino vha nga ḓivha vha khou ḓipfa uri na henefha he nda dzula hone mvula i kha ḓi na ende i khou na nga maanḓa. Zwi amba uri ri kha ḓi lavhelela uri hu nga kha ḓi vha na tshinyelo khulu ngori vha mvumbo ya mutsho na vhone vho sumbedzisa uri maḓuvha a weekend ri ḓo vha vhupo vhunzhi hashu ku ḓo vha vhu kha level 10 yeneiḽa vhono ri ḓi ri sumbedza red alert. Mulanga Vundu, kha musi ri tshi khou ḓi tou bvela phanḓa hu na vhane vha khou ri muvhuso a u tou vha na zwinzhi zwine wa khou tou ita zwone, ri khou zwi vhona zwine vha khou ita zwone kha musi ngauri na tshifhinga tsha sa tou swika tsha uri vhathu vha kone u vhona zwa uri tshumelo ino thomaho ndi ifhio. Kha musi vha nga tou ṱalutshedza lushaka uri ndi zwifhio zwine zwa zwino vha khou ita zwone u thusa lushaka kha vunḓu ḽa Limpopo. Ri navho Mulanga Vundu ri khou ḓi vha pfha vha khou mpfha wo dzhena ndi tshi khou pfha vhaṅwe. Hai, ri khou pfha zwavhuḓi kha vhambe. Zwine ra nga tou sumbedzisa ndi zwa uri musi hu tshi itea tshiwo tsha u fana na hetshi tsha u thoma sa muvhuso ri vha ri khou sedza uri ri tsireledza hani ri kona that looks like something you can rotate on the interface where you are. That is something that looks like a rotation. Mulanga Vundu vha ḓo ri farela kha mungo uyo zwine zwa vha hone ndi zwa nga ngeno a si thaidzo i re kha vhone nga ngeyo khombela uri vha bvele phanḓa ri navho. Nda ndi tshi khou sumbedzisa afho uri zwine zwa vha zwa ndeme ndi zwa uri ri fanela u thoma u vhulunga vhutshilo ha vhathu na u vha tsireledza. Zwino kha hetshi tshipiḓa muvhuso wo ita uri vha tshipholisi vha vunḓu ḽa Limpopo ri khou shumisana na vha masole ro ḓi ita na u ṅwalela na minista vho dzi vhona dzi helicopter dza masole ri khou shumisana na vha muhasho wa mutakalo vhane na vhone vha tshi khou shumisa dzi helicopter dzavho na dzi ambulance dzavho ri tshi ya u tevhela vhathu vhane vha nga vha vho kana u vha thusa uri vha songo swika hone vha ṋela kote nga ṅwambo ya uri vha ḓo wana uri kha miṅwe miḓi kana dzi village dziṅwe hedzi dzashu village i vha yo tingiwa nga milambo dzi buroho dza hone dzoṱhe dzo wa dzi goloi dzi si tsha kona u dzhena ri khou kona u swika hune ra vha ḓisela heyo thuso ṱhanzi. Tsha vhuvhili vhalwadze vhane vha 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 tshi khou lwala vha sa koni u swikelela zwibadela nga ṅwambo ya uri nḓila dzo tshinyala ri vha ri tshi khou ita uri ḽene ḽa bufho ḽa muhasho wa mutakalo na ḽa masole vha kone u swika hune vha nga swikelela vhathu mishonga heyi ine khou tea u ya dzi kiḽiniki ri khou ita uri na ene ya mabufho ashu na one musi kiḽiniki vha tshi ri sumbedza uri kiḽiniki nkene kha musi ndi ya Tshakume urala a i na mishonga ri kona hani u swika hune ra vha swikisela heyo mishonga. Tsha vhuvhili tshine ra tshi sedza arali ro sedza uri vhutshilo ha vhathu ho vhulungea hu na vhathu vhane u fana na nda sumbedza vha Mbaula kha vhono vhuḽa vhupo vha tshi wana uri nnḓu dzavho ḓo kumbiwa dzoṱhe a hu tshe na tshithu na tshithihi tsho salaho ro vha ṱoḓela fhethu hune vha nga vha vho dzula hone hu na kereke ri khou nyaga u vha livhuwa na lushaka ngauri vha ḓo vha vho mupfa na muṅwe a tshi khou sumbedza hafhaḽa uri nṋe a thongo xelelwa nga tshithu mara sa mudzulapo wa vunḓu ḽa Limpopo ndo ri upfha tshifuna tshiwo hetshi nṋe muṋe nga nṋe ndi songo vhudziwa nga muthu
ndato ḓivhudza uri a u dzuli u tshi khou ḓivhudza uri muvhuso u gai, ndi ya nda sedza uri ndi nga vha thusisa hani. Riṋe ri sathu no swika kha village heiḽa ri wana uri vhadzulapo nga vhone vhaṋe vho swika hune vha dzhia na thambo ine vha vhofhana vha tshi khou vhofhana vha tshi khou thusana. Dzi helicopter dzashu dzi tshi swika dzo swika dza wana uri mushumo wo wo no ḓi thoma u tshi khou itiwa nga vhadzulapo. Zwino hezwo zwi vha zwi tshi khou ri futsha riṋe uri ndi ngazwo na masiari nda ndi khou sumbedzisa uri hetshi tshiwo tshi khou ita uri ndi ḓipfhe ndi tshi ḓikukumusa nga vhadzulapo havho vho ralo vha Limpopo vho no sumbedzisana uri muthu ndi muthu nga vhathu. Zwine ra khou ita zwino ndi zwa uri havha vhathu vhe ra vha wanela fhethu ha u dzula hu na vhaṅwe vhane vha ri vha dzula tsini navho vhahura vhavho u fana na ngei Tshakhuma uri sumbedza uri ngauri thaidzo i vha kha hovhu ha miḓi i re tsini na Mlambo, fhedzi miḓi heiḽa i re hangei nṱha a yo ngo kwamea. Vhathu vha re kha miḓi heiḽa ya ngei nṱha vho swiyelela vhathu vha miḓi ya fhasi vha ri riṋe ri a zwi ḓivha uri nga Tshivenḓa tsha hashu musi khombo i tshi tea vha ri u adzimana u ḽa malombo mara fhedzi mukosi a phalalana. Ro vha vhona vha tshi khou dzhia vha tshi khou dzula na havha vhathu riṋe na riṋe nga ngeno ri tshi ḓa ro no thoma through havhaḽa vha SASSA na vhone na vhaṅwe vha dzi NGO vhane ra khou shuma navho u ṋetshedza havha vhathu zwiḽiwa. Mimasipala yashu yo renga yo isa zwipontshi zwo fhambananaho ri khou isa zwiambaro. Zwine nda fanela u sumbedzisa ndi zwa uri fhaḽi horo ḽivhusi ḽa Limpopo ro vha ri navho mulomo na vhone vha ri a ri fhiriwi vha bvisa mulaedza kha miraḓo yoṱhe ya ḽihoro ḽa Limpopo ngei vunḓuni uri muṅwe na muṅwe ane a vha na zwiambaro zwine u a zwi ḓivha uri ndo no fhedza ṅwedzi kana miṅwedzi mivhili ndi sa zwiambaro zwi amba uri ha tu zwi nida u fana na havha vhathu kha zwi bvisa ri khou zwi kuvhanganya vha khou zwi kuvhanganya sa ḽihoro ḽa polotiki vha zwi isa kha vhathu vho no khou tambula. A ri thivheli muthu ri khou ri na mahoro oṱhe nga u fhambana kha ri vhone uri a si tshifhinga tsha u sumbana nga minwe ndi tshifhinga tsha uri ri thusane ri thuse vhadzulapo vhoṱhe vhane namusi vho dzhakiwa. Holobye Nkulu Ramathuba mivulavula na Musa Mabunda hi xitalo loko ku ri na makhombo yo fana lama aswifundzeninkulu le tikweni hi ta vulavula xifundzankulu sweswi ku declare provincial state of disaster omtani pfuna hi terminology ya kona kwalani xana makhombo le kumbe khombo leri nga vula xifundzankulu xa hina xa Limpopo ra fikelela ku ri declariwa a state of disaster if sitano xana xi declariwe state of disaster kumbe hi xini xiyimo sweswi. Leswi Musa leswi swi humelelaku i ku loko ku va na timhangu to fana na letiwani hi fanela ku hi ri xifundza leswi hi nga swi endla leswi fanele ku swi endliwa i ku kuma ti-report hinkwato. So ni convene meeting wa executive council nhlangano lowu a wu endla ku va na timasipala hinkwato ta hina ta 27 timeyara na ti-executive mayor hinkwato na ti-municipal manager na tinhloko ta ti-department to hambanahambana laha hi hlanganaku hi kuma ti-report ku ri ndzawulo ya rihanyo kumbe ndzawulo ya dyondzo i xikolo mapatu na yini. That's why mi vona hi kota ku kuma ku preliminary report ya hina assessment report yi vulavula hi 4 billion hi ti-report leti loko hi kota ku estimate. So xana loko swi ri tano hi heta sweswo hi teka ti-report letiya hi na provincial disaster committee ya hina ya Limpopo hi va nyiketa report liya yi famba yi ya ka national disaster committee na yona yi na munhu loyi a hi rhangelaku in terms of the law ya Afrika-Dzonga. Se report leyiwani loko yi fika ka vona va yi languta va kota ku advise ra holobye na president va kota ku declare provincial disaster ku ri yi ta va national kumbe yini swi ta va hi mhaka ku swi humelele ka ti-province tingani. Se sweswiwani hina hi ri Limpopo hi endle leswi hi fanelaka ku ri hi swi endla mara ni kume ti-report sweswiwani ku ri na minister holobye Hlabisa na bona va vitane meeting mindzuku na tiministara to hambana na hina ti-province leti ti nga khumbeka ku fana na Limpopo na le eMpumalanga na le Northwest. Se loko sweswo swi hela va ta kota ku declare disaster mara sweswo a swi vulavuli ku ri loko ku humelela disaster yo tani hi yimela ku ri ku ta declariwa hi ri xifundza
swo hambanahambana hi na program leswi ni nga hlamusela ku ri loko ku humela disaster hi hleketa ku vutomi bya vanhu byi va byi seketerile hi kuma ku mindyangu leyiwani yi nga ri na swakudya vanhu va kuma tindhawu to etlela vanhu va kuma ti-support va kuma swilo swo hambanahambana hi swona leswi hi swi endlaku ha yimele ku ri va declara disaster mara hina provincial disaster committee ya hina leyi yi tirhaka swinene. Dokotela hi twa ku ri mi sunguleni ku pfuna vaakatiko maphalela hi swakudya na swin'wana swilaveko leswi va swi lavaka kambe hi tiva ku ri mina rona xin'wana xiphiqo lexikulu i ku mabuloho na mapatu ma khukhuriwile ku fana na kusuka Phalaborwa u ya Giyani a ka ha fambeki na man'wani mapatu ma khukhuriwile ya swi tiva ku ri mina pfhumba ra n'wina ra tikherekhere xana tigandaganda ta n'wina ti sunguleni ku duma kumbe ti ta sungula rini ku duma ti nghena hansi? Tigandaganda ta hina ti kona loko ni vulavula ta ntolo a va ri le ni twe va vulavula hi patu ra le Ngove bro le va zama ku ri va endla va pfula kun'wana laha vanhu va ta kota ku famba kona mara problem ya hina i ku musa sweswiwani loko va heta ku fana na yona patu leri pfula yi sungurile ku na swinene kambe se swi va ku ri that's why hi swi vitana ku i disaster loko mi lunghisa la swi onheka la loko mi lunghisa la so ku aka vuntshwa kumbe leswi hi swi vitanaka ku i rebuilding swi ta humelela kahle loko mpfula yi herile loko disaster leyiwani yi herile mara leswi hi swi tivaka ku ri hi fanela ku swi endla i ku endla ku fana na swilo swa ku fana na gezi hi tirhisana na holobye va gezi ku ri na va Eskom na timasipala ku ri hi kota ku va pfuna ku na mhaka ya mati infrastructure system ya mati na gezi na yona yi onheke swinene na ya sanitation le a Giyani if hi nga koti ku swi lunghisa swi ta hi endlela probleme na mavabyi leyi ya ku fana na mavabyi ya cholera mavabyi yo hambanahambana ya ku endliwa hi mati so that is why mi hi vona ku hi le ka migingiriko ya ku endla ku hi restore swilo swo tani swilo tikherekhere ti kona loko mpfula hi vona ku ri ya antswanyana ta nghena emapatwini ti pfuna ku ri vaakatiko va kota ku famba. Dokotela Phophi Ramathuba hi khense ngopfu nkarhi wolowo. ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha SABC2 SABC Plus na Khalehaye kasi mahungu ta mahungu ya SABC lebyi va byo hlawuleka bya mahungu ya ndhambi leyi nga hlasela swifundzankulu swa Limpopo na Mpumalanga eLimpopo maxelo lama yo biha ya onhe swinene eka swifundzatsongo swa Mopani na Vhembe vulavula na Holobyenkulu wa Limpopo Phophi Ramathuba a hlamusela leswaku impela va endle xikombelo xa leswaku province yi declariwa state of disaster. Musi ri tshi khou bvela phanḓa mvula khulu dzi khou vhanga miḓalo ine ya khou tshinyadza vunḓuni ḽa Limpopo na Mpumalanga vhathu vha ṱahe vho lovha Limpopo ngeno vha swikaho 19 vho vhigwa uri vho lovha Mpumalanga vhaḓivhi vha mutsho vha khou tsivhudza uri mvula idzi dzi nga bvela phanḓa. Tshanduko ya kilima yo ṱhasela shango ḽa Afrika Tshipembe vunḓu ḽa Limpopo na Mpumalanga ho ḓala maḓi manzhi zwikolo zwo valiwa ha dovha lozwe na vhutshilo ha vhathu mabindu na themamveledziso nazwo zwo kumbiwa zwoṱhe. In general, what we are starting to see with the climate change and global warming is that whenever we have severe weather, it is pretty intense, and we are also starting to see quite frequent episodes of severe weather. And the system that affected Limpopo and Mpumalanga and is still dumping quite a lot of rain in those parts of South Africa started off in Mozambique as a tropical low pressure system pulling down into Southern Africa, tropical air bringing those heavy rains. Izwi a zwi tou vha tshinyelo yapo fhedzi tshanduko ya kilima i khou ṅwalula ḽiṅwalo ḽa vha mutsho wa Afrika Tshipembe vunḓu nga vunḓu. Vunḓu ḽa Gauteng na zwiṅwe zwipiḓa zwa KwaZulu-Natal vha khou vhilela arali hu tshi nga vha na zwiṅwe zwine zwa nga itea kha vhadzulapo na vhoramimoḓoro vha khou humbelwa uri vha dzule vho fhaṱuwa vhaofisiri vhapo vha khou humbelwa uri vha dzule vho lugela kha tshanduko ine i nga vha hone.
Mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo wu karhi ku hlela hi laha khombo ra ndhambi ri nga onha kona exifundzenikulu. Tindhawu leti nga hlaseriwa swinene hi khombo leri i swifundzatsongo swa Mopani na Vhembe. Mfumo wa xifundzankulu wu karhi ku tirha na xiyimo lexi, naswona sweswi emoyeni hi na holobye wa mfumo wa miganga Biskop Makamu. Holobye Makamu, ndzawulo ya n'wina ya mfumo wa miganga hi yona yi rhangaka mahlweni yi rhangelaka ntirho wo phalala. Hi twile leswaku vaaki lava nga khumbeka kumbe lava nga onhakeriwa endhawini le Mbawula ehandle ka Giyani va rhurheriwile endhawini to fana le swikolweni. Xana xiyimo xi njhani sweswi, va ta tshama eswikolweni ku fikela rini? Nzenga. Enhlekani na le ka vayingiseri na va hinkwavo lexi hi nga xi endla endzhaku loko hi kume ku na vanhu lava tiyindlu ta vona ti nga khukhuriwa ti famba hinkwato ka tona a va na ndhawu, hi ve hi endla list ya vona hi kota ku kuma ku i vanhu lava nga ri ku hansi ka 154. Leswi swi vulaka swona i ku van'wani va kona va kote ku amukeriwa hi maxaka ma vona va kota ku kuma ku tshama, kambe lava nga kumeku hi va kumele ndhawu ekerekeni laha sweswi hi nga ku tirheni na masipala wa Giyani na masipala wa Mopani. Hi karhi hi ringeta ku vona ku va kuma swakudya va hlayiseka. Hi ta va hi hi ringeta ku tirha na vanhu va ti-NGO va Care Gift of the Givers na vanhu vo tala van'wamabindzu va le ku hi kombeleni hi le ku ringeteni ka ku hlanganisa hinkwaswo, kambe hi kombela vaakatiko hinkwavo lava nga na swin'wana, whether hi swakudya whether hi swimbalo ku hi kota ku va nyika hi kota ku va pfuna. Mara swa sweswi va hlayisekini va le tikerekeni ha kha ha ringeta ku va seketela ka nkarhi lowu. A hi tivi va ta tshama ku fika nkarhi wo kwihi hi ku ana mpfula ya ha ri kunene, hambiloko wo hleketa ku i na mali yitsongo ya ku aka tiyindlu i nge swi koti ku aka sweswi mpfula yi ri kunene, kambe loko hi tirha na vona hi ta kota ku vona ku fika njhani lava nga ta kuma vutshamo lebyi swi nga ta va byi byo antswa. Holobye Makamu, xana mi kota ku fikela vanhu hinkwavo lava nga onhakeriwa exifundzenikulu, hikuva loko karhi vulavula na vaakatiko hi kombela mavonelo ya vona na lama nga kona va nga onhakeriwa kona hi ndhambi hi swiyenge swa mabulo na hi tindleteto, van'wani va kombise ku a va swi twa nchumu kusuka ka mfumo kumbe ka ndzawulo ya n'wina hi ndlela yo phalala. Xana vanhu mi kota ku fikela vanhu hinkwavo? Loko swi nga ri tano vanhu lava va ha pfumalaka ku phalariwa va nga endla njhani ku mi kota ku tiva hi ta khombo ra vona? Ni nge ni kombisa ku impela xivutiso xa ku hi va fikele hinkwavo, loko mina we khi hi vulavula sweswi mpfula yi le kunene, i ngo kuma ku endzhaku ka ntlhanu wa timinete leti nga hundza un'wana se manje i wele hi yindlu, hi ta va hi nga se swi kota ku n'wi fikelela hi ku ana hi kombisini ku ha ri ku tirheni khi hi teka le information. Kambe ni nga vula ku hi na nambara leyi ya disaster center ya hina i 0800 222 111. Vaakatiko va nga tihlanganisa na yona va ta va kha va tiveka, kambe hi le ku tirheni na vakhanselara na vameyara na ti-ward committee na ti-CDW. Kwalomu va tshama kona va tiva ti-CDW ta vona na ti-ward committee ta ti-ward committees ta vona, a va fiki ka vona hi na ndlela leyi hi kotaka ku hlangana hi yona hi kuma mahungu lama xikan'we. Kambe ni nga vula ku ni nge vuli ku va fikelele hinkwavo vanhu hikuva swi le ku humeleleni loko mina wekhi hi vulavula sweswi mpfula yi le kunene, vanhu va le ku khumbekeni hi ndlela liya kumbe liya, na ku kombisa ku premier va rhangele ntirho lowuwani hi ndlela leyi ni vona ku swi le ku fambeni kahle ku hi le ku tirheni khi hi vona ku hi ta fikela munhu un'wana na un'wana loyi a nga khumbeka. Holobye Makamu, hi khense ngopfu nkarhi wa n'wina. I Holobye Biskop Makamu, holobye wa ndzawulo ya mfumo wa muganga exifundzenikulu xa Limpopo. Zwazwino musi ri tshi khou bvela phanḓa ri vha ḓisela vhupfiwa ha vhaṱaleli nga nyimele ya miḓalo vunḓuni ḽa Limpopo. Muhaxi mulava na muxingoveni a le ka khakhala yo hlupha hi mapatu ya hina ma vaviseki ngopfu mhaka mpfula leya ndhambi leyi. A ha koti ku famba hi timovha, ma ku vona kwalaho timovha ti tsandzeka ku hundza, vana va koti ku ya swikolweni, mapatu ma vavisekini, hina hi koti ku ya dorobeni, a ku fambeki ku komisa, mapatu ma vavisekini swinene hi mhaka ndhambi. Mara hali swin'wana swo fana na leswo byalabyaliwa hi vuyeriwini swinene. Inkomu. Khensa Muhaxi for this great opportunity. Loyi a nga yima la mahlweni un'wana wa vatshami va le ka Silwane outside Baphalabra municipality. Tanihi un'wana wa vatshami va ndhawu leyi hi twa ku vava swinene because ndhambi leyi yi onhile yi nga onhi ntsena the infrastructure but also the livelihood ya vanhu. Loko mo cheka ku va bridge rero ri collapsile, bridge ra ku ya dorobeni swi endla ku ri vanhu lava maybe va tirhela ku dorobeni va tsandzeka ku ya mitirhweni. Also na mathicara lama maybe ma tshamaku kule na xikolo va tsandzeka ku ta va ta kuma xikolo ene vana va exikolweni va ve tshama.
yisa mahlweni mahungu ya Xitsonga na Xivenda eka SABC. Murhangeri wa tiko President Cyril Ramaphosa u vhakele tindhawu leti nga hlaseriwa hi khombo ra ndhambi exifundzeninkulu xa Limpopo. Murhangeri nkulu wa tiko Cyril Ramaphosa u endzele tindhawu to fana na Vhembe na Mopani ku nga tindhawu to fana na Chakhuma, Mbawula na le Giyani. U kombise leswaku u khumbeke swinene hi rifu ra n'wana wa 5 wa malembe loyi a nga lova ku manga khukhuriwa hi mati a lova eMbawula. Mbawula muganga lowu nga xikarhi ka Giyani na Phalaborwa wu nyupele endzeni ka mati ya minkhukhulo leyi vangeke hi ndhambi leyi nga hlasela xifundzankulu xa Limpopo. Mapatu ya khukhuriwile, makaya na wona ya hunduke marhumbi, vanhu a va ha ri na vutshamo na byetlelo. Mati ya lava ni ku fika emalwangeni ya tindlu. Eka rendzo rakwe ra xifundzankulu, President Cyril Ramaphosa u fike emugangeni wa Mbawula ku ya tivonela hi yakwe mahlo ni ku chavelela lava khumbekeke. The saddest part is the 36 houses that have been wiped away. There's not a single house that I see here. There were houses and even the foundations are gone. Everything is gone. So this is a real catastrophe. But our people will be taken care of. They've been, the records, the details of every household and every person are now being gathered, and we will be making sure that they are taken care of. Even as some of them have gone to their relatives' homes, a government is going to help them to rebuild their lives. Vandangu wa n'wana wa 5 wa malembe loyi anga khukhuriwa hi mati va le ka gome ra Matsemanhlana. When the house fall, she was trying to hold the baby, but the water overpowered her and she just left the baby, and she was swept by water, her and her baby. So until she got the tree, she managed to catch the tree almost 4 to 5 kilometers away. She climbed the tree, but the baby already was swept by water. Magoza mambiri manharhu hi nghena emugangeni wa Mamakata laha vaaki a va koti ku huma emakaya ya vona ni le ka muganga wa vona. Nambu wa Mulotodzi wu tele ni ku khukhula mapatu. Unfortunately, when the rain comes and then the bridge disappeared, and then we reported them. They came here the day before yesterday as the mayor of Greater Letaba, and they promised us that immediately if the rain stops, they're gonna come and build a strong bridge that everybody can pass. Vatirhi va xiyenge xa ndzindzakhombo va karhi ku tirha hi laha va kotaka ha kona ku lavana na Siyanda Baloyi wa 5 wa malembe. Loko mfumo wa ha kambisisa mpimo wa ku onhekeriwa ka vaaki, ndhambi ya karhi ku tlakusa mpimo wa mati edan'wini ra Tzaneen, leswi vengaka xungeto eka vaaki lava tshamaka kusuhana na rona. Musi mutsho wa mvula khulu na midalo u tshi khou bvela phanḓa na u vhanga tshinyalelo khulu vhukuma vunḓuni ḽa Limpopo na Mpumalanga, zwa zwino ri fara nyambedzano na muḓivhi wa mutsho fhano SABC. A zwi takadzi ṱuwani u lavhelesa tshiimo tsha mutsho wonu nga tshino tshifhinga. A zwi takadzi ri khou ni ṱanganedza fhano kha mafhungo a SABC. Musi ri tshi khou bvela phanḓa, kha musi ni nga tou ri ṱalutshedza uri mutsho uyu wo raliho wa mvula dza midalo u vhangwa nga mini? Ndi khou livhuwesa Jennifer na vhaṱaleli vha SABC News kha mafhungo. Mutsho wo raliho u khou vhangwa nga zwiḽa zwo no pfhi mutsikeledzo wa fhasi kana low pressure system ine yavha yo vhumbea ngei kha dzi tropical regions kha vhuponi ha Mozambique. Yo ḓo tshimbila nga nḓila ya vhuronwane zwe zwa sia i tshi khou ḓisa mvula dzine dza vha nnzhi vhukuma vhuponi ha ngei Limpopo u dzhena na Mpumalanga. Ndi zwone zwo siaho ri na tshiwo tsho no nga tshenetshi ngauri yo ngavhe yayo gidima ya dzhena Limpopo ya ḓisa dzimvula ya ṱavhanya ṱuwa ra ḓo vha ri khwine, mara zwa zwino i tshe yo dzula nahone dzimvula dza hone na ṋamusi dzi kha ḓivha dzimvula dzo lavhelelwaho u ya na matshelo. Musi ri tshi khou tou lavhelesa arali ri tshi khou amba nga tsivhudzo ya level 1, ra dovha hafhu ra amba nga tsivhudzo ya level 10 ine ya khou pfhi ndi tsivhudzo ine ya vha uri a i thu tou swikelela, a ri ngo tou i ḓowela nga u tou ralo. Kha musi ni nga tou ṱalutshedza vhaṱaleli vhashu uri hu vha hu khou tou ambiwa mini hu tshi pfhi ralo? Okay, zwino ri tshi lavhelesa level 1 ri vha ri khou sedza uri ndi level ya u thoma hune khonadzeo ya hone i vha i fhasisa na masiandaitwa a vha a fhasisa. Zwino ri tshi sedza level 10 ri vha ri khou vhona uri khonadzeo ya tshiwo i vha i nṱhesa
ende zwi sia ri khou amba zwori a huna nga iṅwe nḓila hu khou ḓo vha na tshiwo then na masiandaitwa a hone ri vha ri khou a vhona uri ndi masiandaitwa ane a ḓo sala a mahulwane vhukuma sa izwi ri tshi khou vhona hu na masiandaitwa ane a vha mahulwane nahone a tshi khou bvela phanḓa na u engedzea fhaḽa vhuponi ha Limpopo u dzhena na Mpumalanga. Arali ni tshi khou amba ngauri a ḓo vha khou bvela phanḓa nga u engedzea nga u to ralo ri nga tori kha vhadzulapo ndi zwifhio zwine vha khou tea u to lavhelela kha maḓuvha a ḓaho ngauri vhadzulapo vha ḓivha khamusi vha tshi khou lavhelela uri hai zwi vhonalo tshinga tshiimo tshi ḓo nga tshi khou khwinifhadzea ri tshi khou to amba khamusi na ini nga haningei sa muḓivhi wa mutsho ni nga to ṱalutshedza zwifhio kha vhadzulapo? Ndi nga vha ṱalutshedza uri ri tshi ya dzhena kha ḽa matshelo dzi mvula dzi ḓo vha dzi tshi kha ḓi fhungudzea mara thaidzo ndi ya uri murongwe mavuni ashu kana maḓi ono vhesa manzhisa lune mvula iṅwe na iṅwe ine ya ḓovha i tshi khou wa ubva matshelo u ya phanḓa a si mvula ine mavu ashu a ḓovha a tshi khou i kokodza ndi mvula ine maḓi a hone a tshi wa a ḓo tea uri a gidime then a ye milamboni na fhethu ho fhambananaho ndi zwino zwine zwa ḓo sia miḓalo i tshi kha ḓi vha hone nahone na tsivhudzo ya miḓalo i ḓo sala i kha ḓi vha hone zwine ra huwelela vhathu ndi zwa uri kha vha thetshelese dzi radio dzavho vha dovhe hafhu vha lavhelese na TV uri vha kone u ḓivha uri vha tea u itisa hani nahone vha songo gidima nga dzi goloi dzavho ndi khwine zwa zwino vha vhe vho dzula mahayani vho lindela na u pfa upfhi kani vha khou tea u ya ngafhi nga vha department ya vhutsireledzi. Ri koni pfa azwi musi ri tshi khou to bvela phanḓa nga u to rali vha muhasho wa pfunzo vunḓuni ḽa Limpopo hu na tshifhinga tshe vha swika vha ḓivhadza uri vhana vha tshikolo kha vha vho dzula mahayani vha ḓo vhuyelela hafhu tshikoloni vha takutshedza na ṅwaha wa pfunzo wa ṋaṅwaha nga Musumbuluwo no to lavhelesa nga nḓila ine tshiimo tsha vha ngayo ni khou vhona izwo zwithu zwi tshi ḓo konadzea? Yeah, ndi zwithu zwine zwi nga konadzea none a ri tori maybe hai hoṱhe ngauri ri tshi sedza hu na vhuṅwe vhupo vhune dzi bada dzo no gweya mabasi na transport dzo isa vhana zwikoloni a zwi nga ḓo konadzea uri vha tshimbile nga Musumbuluwo ndi zwine arali vho vhaṅwe dzi villageni dzavho kana hanefho mashangoni a havho ane zwikolo zwa vha nga ngomu ndi vhane ṱhamusi vha nga kona u tshimbila nga milenzhe vha ya zwikoloni mara kha vhaṅwe vhane vha ḓo ṱoḓa transport ndi zwithu zwine zwa ḓo sia hu na khaedu ine ya vha khulwane vhukuma kha mashango maṅwe ane dzi bada dzo gweya vhukuma na maburoho o kwashekana. Khamusi nga ninge ri tshi khou bvela phanḓa hafu fhungo ḽinoni ndi fhungo ḽine ḽi khou sia tshinyalelo vhukuma nahone ri khou ḓi vhona vhathu vha khou lozwa na matshilo avho ri nga ri tshi lavhelesa khamusi kha tsivhudzo ine na nga to ṋea vhadzulapo hanefho hune vha vha hone ndi zwifhio khamusi zwiṅwe nga nnḓani uri ndo ḓi pfha ni khou amba nga uri vha thetshelese dzi radio na dzi televishini na dziṅwevho dzingafhadzo dzine dza nga ṋetshedzwa fhedzi ndi zwifhio zwine na nga ri musi mutsho hu na vhaḽa vhathu vhe vha thusiwa nga helicopter arali no zwi vhona hanefha na kha dzi nyaḓo mafhungo na hanefha SABC ndi zwifhio zwine na nga ri vha tshi zwi vhona vha ṱavhanya vha vhona zwori vho ya fhethu ho khudaho u fhirisa uri vha ḓi wane vhono vha kha nyimele yo hanganeaho ngauri u tshi lavhelesa wa ḓi zwi vhona zwori a si tori heiḽa mvula i tshi thoma yo thoma nga maanḓa mahulu nga luthihi ya ḓisa maḓi manzhi fhedzi arali ri tshi khou sedza ra vhona zwori heiḽa mvula yo ri thoma ya ḓi thoma zwavhuḓi ndi zwifhio zwine vha fanela u zwi lavhelesa ri a ḓi wana huṅwe tshipfi hai makole nga nḓila ine a vha ngayo hafhanoni zwi to vhonala zwori mvula i khou ḓona khamusi u bva kha ine hanefho sa muḓivhi wa zwa mutsho ni nga tori ndi zwifhio zwine vha nga to zwi lavhelesa vha ri vha tshi thoma u zwi vhona vha tori hai ri khou to shavha ri khou gidimela yani? Okay, sezwi no amba Jennifer zwine vha tea sedza ndi zwori arali vho vhona kha television yavho ri tshi khou sumbedza uri hai hu na mvula dzo lavhelelwaho vha vhona makole a tshi khou thoma u vhumbeya vha pfa hu khou thoma u vha na mithathambo kana vha vhona dziphenyo ndi zwine nṋe nda nga vha vhudza zwori kha vha gidimele vha ye fhethu ho khudaho fhethu ho khudaho hu nga vha hu nḓuni hu na hedziḽa dzi nnḓu dzine dzo fhaṱiwa nga mavu lune arali hu tshi khou nesa mvula vha wana uri heiḽa nnḓu i yawa zwino ndi khou humbela kha vhadzulapo uri nnḓu yo raloho arali zwi tshi konadzea vha songo to dzumbama nga ngomu kha vha dzumbame kha nnḓu ine yo fhaṱiwa ya to ima zwavhuḓi ṱhamusi hu si nga mavu fhedzi hune ho shumisiwa na zwithu zwo no nga semende zwiṅwe zwa zwithu ndi zwa uri musi arali vha tshi khou vhona mvula i tshi khou ḓina na musi i tsekene hani i sa khou ima kha vha ite uri vha vhe fhethu ho khudaho ngori a vha kone u ḓivha uri kha huṅwe hune maḓi a ḓo vha khou ela a tshi khou bva hone a khou ḓa a mangafhani nahone vha re dzi thavhani ngori vha wana uri dzi thavha nnzhi ndi mavu hu avha na mikumbuludzo ṱhamusi ha ḓa na dzi thophe dzine dza nga ḓa dza dzhena nga ngomu nḓuni ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine vha tea u zwi sedza
vha ita uri hune vha vha hone ndi zwithu zwine hezwo a zwi nga ḓo vha kwama na luthihi. Ndi ngazwo ṱhamusi vhaṅwe vha vhona muphuresidennde washu vho amba uri vho no pfuluwa vho no bva kha hune kha mashango e vha vha khou dzula khavho na kha dzinnḓu dzavho. Ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine vha nga tea u zwi ita arali zwi tshi khou konadzea, mara ndi zwithu zwine vha tea u pfha tsheo i bvaho nṱha kha vharangaphanḓa uri ndi zwithu zwine zwa khou tea u itiwana zwa zwino, kana ngori ro vha vhudza uri dzi mvula dzine dza khou ḓa ndi ngafhani, vha tea u dzhia tsheo uri vhathu vha pfulusiwe kana vhathu vha bvele phanḓa na u dzula hune vha khou dzula hone. Ndi zwine vha khou tea u thetshelesa nga maanḓa dzi radio dzavho na dzi theḽevishini, ngauri mafhungo a raloho a tshi bva kha vharangaphanḓa a ḓo ḓa nga dzi medium dzo no fana na theḽevishini na radio. Ri khou ni pfha nga maanḓa a zwi khamusi ri tshi khou tou pendela ine nda nga tou vhudzisa yo fhedzisela mbudziso ndi ya uri mvula khedzi hu khou pfhi dzi khou vhonala dzo ḓi ṋea maanḓa nahone ri khou tou zwi ḓivha ri tsha tou ri khou pfhi vunḓuni ḽa Limpopo, vunḓuni ḽa Mpumalanga ri khou vhona dzi mvula dzi tshi ḓo nga dzi khou khebuwa ngeno vunḓuni ḽa Limpopo, nahone ri khou lavhelela uri dzi ḓo vha dzo ḓi ṋea maanḓa vhukuma ngafhi na ngafhi. Dzi tshi ḓo thoma u khebuwa ri tshi dzhena kha ḽa matshelo nga Mugivhela ndi hune ra ḓo vhona dzo fhungudzea, mara dzi kha ḓi vha 60% vhuponi ha Limpopo. Ndi khonadzeo yone yo fhungudzea ngori yo vha yo dzula kha 100%, yo dzula na kha 80%, mara fhedzi ri tshi dzhena Mpumalanga dzi kha ḓi vha dzo sala kha 80%. Zwino ri tshi bvela phanḓa nga Swondaha ndi hone ra khou vhona dzi mvula dzashu dzo dzula kha 60% vhuponi ha vhubvaḓuvha ha Limpopo, nahone vhuponi hunzhi ha Devhula dzi mvula dzi ḓo vha dzi 30%. Ndi zwine zwa khou sia ri khou ri dzi mvula dzi khou thoma u fhungudzea ri tshi dzhena nga Musumbuluwo, nahone ri khou vhona dzi mvula khedzi ḽa dzo dzula vhuponi ha Limpopo kha 60% na 60% ngei Mpumalanga. Dzi mvula dzone dzo fhungudzea, mara thaidzo ndi ya uri murongwe ndi munzhisa nga ngomu mavuni, so mvula naho ya vha ṱhukhuhani i tshina hu ḓo vha na mikumbela zwine zwa nga sia hu tshi khou vha na muḓalo kana ha vha na u sudzuluswa ha zwithu he zwa vhewa hone. Ri khou livhuwa nga maanḓa a zwi mathina uyu ndi a zwi ṱuwani muḓivhi wa zwa mutsho fhano SABC. Musi ri khou bvela phanḓa kha vha ri tendele ri thome ri tou ri gidi nga hafhanoni maragani ri a vhuya ri tshi bvela phanḓa hu si kale. I ntsengo lowunene muhaxi na le ka valangutisi va mahungu ya Xitsonga na Xivenda hi lava ku kombisa leswaku xiyimo xa gezi a xi cinca eka malamulelo, kambe leswi swi nga vikiwa ngopfu eka swiyenge swa mabulu a swi talanga ntiyiso. Xo sungula hi lava ku kombisa leswaku a ku na vavabyi lava nga tlherisiwa exibedhlele, hikuva ku famba ka gezi a swi affectangi xibedhlele hinkwaxo, swi lo affecta ti-section to karhi ta xibedhlele laha vukorhokeri byi kotaka ku ya mahlweni hikwalaho ka hi kota ku teka ti-extension kusuka matlhelo yan'wana ya xibedhlele hi layita hala hi endla leswaku ntirho wu ya emahlweni. Vatirhi va Eskom a va ri exibedhlele namuntlha dyambu hinkwaro ku tirhana na ku vuyisa gezi. Pfumela leswaku madyambu ya namuntlha kumbe mundzuku nampundzu gezi ri ta va ri vuyile. Xiyimo xa mati na leswaku a ku na mati a hi ntiyiso, na leswaku ku na vayimani lava tlherisiwaka ku endliwa ti-emergency scissor ntsena kumbe ku beburiwa lava lava ku bebiwa ti-operation ntsena a hi ntiyiso. Lava lava ku pfuniwa xibedhlele xa ka Malamulele va nga le kusuhi va thunxekile ku ya xibedhlele va ya pfuneka muhaxi. Xana ku na makungu yo karhi leswi gezi nga ri ki kona sweswi, mina ti-generator kumbe mi tirhisa makungu wahi ya ku pfa ya khomerile enkarhini wa sweswi? Well, ku hela ni nga hlamusela ku fikela ka nkarhi wa sweswi ko va na xiphemu xo karhi xa xibedhlele xi nga affectiwa hi mhaka gezi. Tindhawu to tala ta xibedhlele ku fana na le tiwadini, khixini, tilondri na le kwini ku ri kona gezi. Ko va na wadi ya vanhu va xisatinyana, ku va na le casualty na le OPD xikan'we na admin block ya khale leyi nga affected. So ha swi kota ku koka gezi ka matlhelo lawa ya nga koho yisa eka matlhelo lamaya loko ka ha lulamisiwa xiphiqo lexi nga koho. Kasi loko xiyimo xo nyanya na timhaka ta generator ti nga kota ku va ti tirha, kambe a hi si fikela ka ku tirhisa generator hikuva ka ha ri na matlhelo yo tala lama nga na gezi exibedhlele xa ka Malamulele muhaxi. Khensile Xikwambani, i Neil Xikwambani i mulweri wa swa rihanyo esifundzenikulu xa Limpopo. Kasi ndlela leyo i makumu ya mahungu ya namuntlha, mahungu ya hlawuleka, mahungu ya ndhambi. Vito ra mina Musa Mabunda, Ndando. Matiko ri khou tenda zwo ri vha fhaṱusana hanefho hayani kha ri dovhe hafhu ri vhe roṱhe vhege i ḓaho.